Мына уйларга келдик. Торбок канча экен? Бәрі сүткүбү? Канчада отасыз? 26'da da. 26 дейт. Күнү чаат кесте. O da. Канчада? Байке канчада отасыз торбокту? Канчада отасыз уйду? Uydu. Oşun 80'ge berbe koyduk da. 80ге берген жокпуз дейт. Чоң үй экен. Aramız oluyor. Ha? Niye? İşte kadar tekten cemci. Биздин жакта да чоң үй бар экен. Уйду канчада отасыз? 83'te otas. 83. Торбоо менен да чоң торбок экен. Ургачы. Отуз беш ургач торбок. Мынака бүгүн нак торбоо менен уйлар көп экен. Канча экен уй? 85'te otur. 85. Эркек торбоо менен экен, а? Al hele bu kalam dedi adam. Чоң үй торбоо менен 80 дейт. Кунажын 55. Эркек торбоо ургачы. Ama hemen zengo. Эркек торбоо менен 100 дейт. Мынака дана эме аткан жерин тартайынчы. Торбоктор канча атасыз? 45'ten de otur. 45'тен эркек торбоктор. Таге. 37. Вот эркек бе? Эркек торбок 37 дейт мага. Торбоо менен окшойт. Торбогу? Да, Кайсыз? Торбоо менен Канча атасыз? 125 дейт. Буй негизи чоң экен, а? içindeyiz orada. Ай, бооста экен бул иши. 15-20 kuruş joğuldu. Нараны тарсы. Канча атасыз? Bunu Экөө торбоо менен сатасызбы? kunajın. Кунажынбы? 48-20 дейт. 50 дейт укан. 27'тен ургач торбоктор. 26'dan. Мынака жаш торбоо менен 85 дейт. Kaç olsaydı? Çekilerini alıp etmek için cinli topu. 75 kem hap gel ben şundaydım ben. 77'den 8'den hap gelin. Baksana sana gelin erkekçi şuna hap gelin. Торбоо менен окшойт. Hastayla yol böyle oldu. Şimdi ama kapıda 7 tane tepkinde ama toplarını 7 tane atıyor. Мынака дайыр жаш торбоо менен. 72 дейт торбоо менен. Уй кичине арык экен. Торбоо бирок сон торбоо бар экен. Чоң торбок экен. Кырк беш дейт могу кара бука. Наркыч. Уй 55. Gerçi 28 dedim. Bunu 27 жарымга берем дейт. Buna geçecek. Эркек торбок. Kaça? 5. 25 mi? Yok sen bir ayette gezdin mi? Kol vermem sen. Даңкыян уру бар экен. 140 дейт. Мына семириптир да. Ne жүрөбүз да. Köpeğini tek katı almış.